Urtebete igaro da, iazko apirilaren 5ean Inigo Cabacas ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz hil zela. Auzian aurrera pausurik eman ez den arren, gaurkoan Gara egunkariak ertzainen eta Deustuko ertzainetxeko buruaren arteko elkarrizketen grabazioa publikatu du. Grabazio horietan egiaztatu daitekeenez, lehen ertzainak ustezko borroka baten berri izan zutelako joan ziren gau hartan Maria Diaz de Haro kalera, eta Deustuko ertzain etxeari dena lasai zegoela esan bazioten ere, ertzainburu batek kale horretako herriko tabernan sartzeko agindua ematen du. Estamos en la altura de la Rico, está la plazoleta llena de gente, pero llena, y aquí no se ve ninguna pelea. Las cosas entran a la Rico y cortan los incidentes. Agindu horren ondorioz, agenteak lehen aldiz oldartzen direla froga daiteke eta erantzun gisa hainbat pertsonak botilak jaurtitzen dizkietela. Jarraian beste hainbat ertzain iristen dira kale hortara eta egoera kontrolpean dagoela helarazten die Deustuko ertzainburuari. Están arrojando objetos de la zona de la Rico. Sin más, nosotros estamos protegidos en las furgonetas y están arrojando objetos contundentes. La situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio aquí realmente no estamos, ahora mismo no hay ningún altercado. Honen aurrean Deustuko ertzainetxeko buruak irmo erantzuten du eta dena kontrolpean egonda ere ertzainburuak oldartzea agintzen du. Callejón, con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación. Karga horietako batean jaso zuen Inigo Cabacasek pilotakada buruan. Ertzainek herritar bat zaurituta dagoela jakinarazten dute. Aire Barteco, tenemos controlada la zona, más o menos. Que venga una ambulancia que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano, sí. No sé si un pelotazo se ha desmayado, ¿no?